Gyagalu chukana jaga chongge mesur ki gebi potang ki duntantu yoga amzalun chukor zeke mitongcha mangbu jongda chene geji zalun chuko nimu teng geba sungsi shubare la silun Narendra Modi gyang khonzu da nyamdu jongda che yubare silun choki Global challenges like climate change. Namshi gyurdo da geji zonyo tabu geji kange yogab zalun chuko la ten samlu nedu shatuba nuba demba nyingji dembe kwane kange la tatugre ji sundu nyamde gezo ge zamling ki nashu ki sanel ziba kanatake lhojo chongge pata dagal thuyang mitongta mangbe girum gyamne komgya ba laba phurwa jingba kore gyane guwa pungba kore gyane gujo gyawa shenya keba ne gungu chene kangbe tsir laba thuju so Zalun Chukor ki luze namze shingyobate. We are celebrating 75th year. Nganzu gyagal ranzen thomne longo dunju donga kowa sungsu shushinyo. Chidu gyaga shunki sacha thakjen dunju donga ngunzin chebane pata dagal te sane chi chag yobatang. Tiring geji Zalun Chukor nimo yimbaten. Che kurdu yoba gyaga ki silun ta ngade shunki mimang ki gyunden ki tsowe chola Zalun Chukor nyamlen shigur kumambe che ditawe lerim shige chenpo kuri chebate. Yoga 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. Geji Zalun Chukor nimone long gelo sungsu shubate onga toyi genki ngalo tuchen yongda chungme. Kurdu yobe silun modi cho ringne ki chongge masor de pemne Zalun Chukor kechimbo yimba sedun nangshe pep yozang Kanataga la gajo da boba gegyu tuzu shire. Zalun Chukor ne gyaga ki rikshun re la nganzu te jongda chegyur gabu chegyo. Gyaga gegab ki sane shen mangbor yang sami ima nimur kewe geji Zalun Chukor nimur mitongcha mangbe sungsu shu dube. Tengdu ki chongge chega Mumbai da buta ya nawe chongge Varanasi ya gyaga da pyo ki sansam nyeti lada ki khangri nyedabne gyagar pyo ki sansam nyedobe nimute sungsu shu yubate. Geji Zalun Chukor nimu zamling yongla mi mangbu debdu Zalun Chukor ki luze chebatang gom gyabne sungsu shu yubate.